Eh, agtimpla kan iti kape. Nakatimpla ako lakay. Si kamot to na ti makaamong agkape. Adalabit papanak. Ay nawaw. Sa di naman nanti papanam. Papanak makistorya iti kumari ka. Kaslamo di si ni Mari Remy iti limabasak iti parangan da. Urayag tulatan amalpas tiyan aramiden na. Kita, tama nga makadisturbo ka mo. Wen, urayag amalpas tiyan aramiden na sa kami agistorya ko naklaro den. Di ka man nagpakarabi ah. Wen, agawin ak tumatla dagos. Ay, kumusta kan ngay, Mari Reme? Ay nawaw, si kamot gayam, Mari Gladys. Anya ter aramidem do titer sa inak, Mare. Awan mo't, Mare. Kaya't ko lang ti makiinistorya ken ka. Ha? Agtugaw ka pa Mare. Ay, agyaman ak, Mari Reme. Ah, ne. Kabarbaro mo ti sufa, Mare. Saan pa'y a fully paid data, Mare? Hulugan nga men. At least, at dalata. When met gid anya nga minan ti pagsaritaan ta? Ay, amamom ni Valerie, di ta kabangibang a barangay, Mare. Apay ni Valerie. At kanumat gaya man asawa na. Anya? Wen, day ta tinangag ko. Foreigner ka no. Mare, mangrugi ka man ako nakon. Wen atap no updated ka mat, Mare. Day ta ti latest ita bulan. Agawid akon, Mari Rime. Rumabi nga minan. Agan-anad ka, Mari Gladys. Ay, wun gayam. Nalipatak matan. Anya tinalipatan, Mare. Ludan nakman, Mari. Nalipatak na imbagay tay bigat. Mayat mat nga minti istoryata. Mano ti ilod ko, Mare. Ay, 300 lang, Mare. Tay sigod ang number ko ti Ludam, ah. Tibayad mo ngay, Mare. Isu na lang, tawan mat intugot ko akash, Mare. I-Gcash kun ton, Mare. Isurat mo latan ti Gcash number mo, tapno nalaka nga isend ko. Ijikas mo tibayad mo ita, Mare Gladys. Ludan nakpay, Amari, ta saan ko ma-open ti Gcash ko, naawan load ko. Di ka madanagan, ta isend kumatla nga pa man na makaawi na. Promise, napigpig sa ngamin ti signal ija balay, Mare. Ay nawaw. Anyat kat-katawa. Itay pa nga kat-katawa ka mo. Ay, to'y buy-buyag lakay. Ay na, makapakatawa si ka. Nagload ka manain. Wen, nagpaludak ka ni Mari Remy itay. Inutang mo manain. Sa nabali ata siyak mo ti agbayad. Isend kunto ti bayad iti Gcash na. Na, imutang ka itilod para lang iti day taabanag. Kas na kunak. Di ka madanagan ta saan kumot apabayadan kan ka. Ay nawaw. Agtugaw ka kit di tagbuya talakay. Inayadamay anak kau. Kas kalagong ungay. Ay, talaga masuro na kung tatang. Anya na pasama kaya. Idi pa'y rabi nga urayag ti isend ni Mari Gladys abayad ti load. Ngam awan mo. Apay nga may adi mo siningir idi nagpalod keng kangay. Nagtalakak ata ko na nga isend nantulat ta kano ti bayad iti Gcash ko. Ngam aging kaitakat awan pa'y mo. Mga no baro ang modus ti kumarim dayta. Ay, saan asyak ulbudan day ta Gladys? Tatalaga ang makangganyak. Ay, no saan, mga no nalipatan na anak kau. Ipalagip mo to keng kwa na nagkita kayaw. Yung ka man gumatang iti mantika kanto yaw, bakit? Ay na, madamdaman ton Pedro lakay. Ay nawaw. Apay madamdam apay lang. Anyat orasan ket di tapay nangan. Amumet nga do ti trabaho iti garden. Alam mo to'y nga rudan ti may gatang. Tamapanak iti ayan ni Nana Bete. Nay, apay pay lang iti ayan ni Nana Bitay. Ket nagasidig mo ti tirsina ni Kumari Marimay.
Ay, kwa lakay. Anya kwa. Ay, no siya nga min ti pagpilyam. Kay kayat ko ti tuyo alako ni Nana Betty. Anya tinagdumaan ti tuyo ala ko ni Mari Rimay. Kantila ko ni Nana Bitay. Naimimas ti tuyo alako ni Nana Betty. Anya. Nasalaw ko ni Kumare Aglades. Ah? Sa di no tinagapon na tatang? Iti ayan ni Bitay. Gimatang iti tuyaw kun mantika. Anya? Apay naibusan ayan tilakom atuyo anak kaw. Kano adong pa'y tatang? Ay nawaw. Talagamot ni Mari Gladys, ha? Saan na pa'y nga insend, di ko na nga isend na iti Gcash ko. Kas nanter aramidan na, kas lalikliklikan nakmatang. Mga no na imimas ti tuyo ala ko ni Bitay. Naimimas ti tuyo ala ko ni Nana Betty. Wano, mabutang lang asingir ti bayad na itilaw. Kumustahan, Mari Gladys? Ay, si kamat gaya Mari Reme. Apay, di mo ka dinamnamaan nga kita ta dito'y paradaan, Mare. Ay, nawaw. Saan mo't, Mare? Salud-sudik lang ko, ma. No kaano nga isend mo ti bayad ti load, Mare. Ti kunam kanyak, kat isend mo ti bayad iti Gcash ko. Ngam aging gaita, awan pa'y matinaawat ko, Mare. Ay, kwa nga men, Mari Reme. Pasensya kan ang saan mo't ama open ti Gcash account ko. Ay, jakman amuno apay. Di nakululbudan, Mare. Ay, saan ka nga ulbudan, Mare? Pudno ti ibagbagak. No saan mo ama open ti Gcash mo? Ikas mo latan, Mare. Ay, day tangarod ti parikot, Mare. Amin a kwarta kat adda iti Gcash ko. Saan ko pa yan na i-cash out, Mare? Anya? Ano sampay lang ti aguray, Mare? I-cash out kung tulat na, Mare. Ay, talaga as sumakit ti ulok iti dayta Gladys, tatang. No kasta nagsarita kayan. Wen, tatang, nagadulakit din arason na. Ay talaga anarigat tagsingir ita panaway na nakaw. Pudno launay, tatang. Si kapayan ti ma-stress no kwa. Anya ngay nga ron ti maramitan tayaw. Dataylatan at ti agad yes. Sayang ngamin ti 300, tatang. Nagrigatak mo jay. Sa maysa, saan mo't amapidpidot ti kwarta? Ano samlatan? Ang mga nuday tapay ti pagrugyan ti diyo pagkinaawatan iti kumaray. Naibusan ti pasensyak iti dayta ang Mari Gladys, tatang. Naimbag kumaa, no amuna ti umay makisarita. Saan mo't nga rod talikliklikan na? Lumabasak pa ay Mari Gladys. Ay, sa dino nga iti papa na, Mari Flora. Iti ayan ni Mari Remay. Mapanak man makis istoryakin ko na. Kasta ka de, Mare. Wen, ala, agpalas kakit din ta mapantay tayan na Mari. Agbanding tayo manatalaw. Ay, ikwa, Mari Flora. Adda pa'y nasken nga ramidag. Ay nawaw, urayan kan Mari. Urayan kan tagkuyog ta amapan. Ay, saanan, Mari Flora? Mapan ka latan, lumapan ka. Adu pa'y tinasken nga aramidag. Kat jakam mo, no anya oras amalpas ko. Sigurado ka kaday Mari? Wen, sakto makiistorya no sa anak abisi, Mare. Isumat lagayam asaan na kayat ni Mari Gladys ti umay. At damat gayam basol nakin ka, Mari Remay. Talagang ulbod dayta ako, Mari, ta, Mari Flora. Apay, anya ka ditiing karinakin ka. Apay, pinautangam? Nagtalekak tako na namat nga isad na tibayad iti Gcash ko. Nagururayak iti manong aldaw, ngam awan mo't ti insend na. Gcash ko na, Maray. Wan, Maray. Ay, awan. Modus ni Mari Gladys dayta. Anya?
Aha. Pangalaan na ngay kuma iti isen nakin ka kat awan mo't Gcash na. Saan na kanungarod amalukatan ti Gcash account na, Mare? Ay nawaw. Patpatsyumot, Mare. Rason na lang dayta. Tipod no kat awan ti karga ti Gcash na. Isung awan mo't ti maisend na. Mari Gladys! Mare! Oh, anya ti masapul mo, Mari Flora. Naibaga kanyak ni Mari Rime ti utang mo aludken kwa na. Na, nagistorya manan kan ka? Naibaga na lang mat Mare. Siyak siguro manan ti topic yu itaya niya. Ah? Ay, saan mat Mare? Agbayad ka nga minan. Di ka nagulbod, Flora. Plastic ka mata ko, Mari. Naa, saan naka-plastic, Mari Gladys? Maasya naklaang ka ni Mari Rime. Adu dagiti nakautang kinkwa na apaka is-stressan na. Sa ita, mainay-nayon ka pa'y ako Mari na mismo. Ay nawaw, tagpakalaing kamat si ka, Flora. Saan ko nga rod ang ma-open ti Gcash ko? Isuasaan ko pa'y amay send ti bayad ko. Isend kung tulat ta kunakmat. Saan mo ang ma-open ti Gcash mo? Wino, awan ti karga ti Gcash mo. Isuadi mo maisin ti bayad mo, Mare. Atuyin ti bagas agat-gatangam, Pare Pedro. Agyaman na ka, Mari Rime. Ay, gayam. Pakibagantuman kin ni Mari Gladys, abayadan na ti utang na. Utang? Tapi, anyat utang na? Tinabayagan nga utang na, pare. Idi pa'y ako na nga isend na iti Gcash ko. Nga maging gaita, awan pa'y mo tina-isend na. Ay nawaw. Aging gait ha? Di na pa'y binayadan tilod na? Un pare, ay ma-stressak nga rudan, tanagado ti rason na. Manuaya ti utang na. 300 lang, pare. Bayada kon. Ay, saan pare? Ti kayat ko, kat ni Mari Gladys amismo, ti umay mang bayan. Kat binayadam lat ako man Pedro. Si kakanot ti mapan. Ay nawaw, nagartimat day ta ang Mari Rime. Kay basol mo ah. Apay ngamin nga ingkarim nga isend mo iti Gcash, no amom adi mo gayam maisend. Saan ko nga rod ang ma-open ti Gcash ko? Oho, imposible. Na, No saan ang ma-open ti Gcash mo, kaya talaga akayat mo ti makabayad, mabalin mo nga ikas mo latan. Ti parikot, kaya no talaga di mo kayat nga agbayad. nakarikap matitirse na ni Mari Rime, Tata Kardeng. Nagpasintro. Mapan kano ag purchase. Ay nawaw, sayang lang man ang tibanog ko nga imay. Ano sa mo na tiyag sublinton malam? Anya pa ngay nga rod, awan mo pagpilya. Malapasinsyakan. Pakibagantuman kan ko ana, asardengan na ti mangimar maritis kanyak. Tau may kuntumot bayadan ti utang ko inton madamdama. Di ka agdanag, tasan mit amaritis ti anak ko. Apay nga rod anaamuan ni Mari Flora ti may papan iti utang ko alod. Ni Flora lang tinangibagaan na. Di ka madanagan. Uray na sakit tinakam ni Rime iti naramid mao. Saan na ka ngayon marites kadag iti kalugaran tayaw. Anya nga binayada mo ti utang mo, bakit? Kasano ko maama kabayad kat awan mo't ni Remy iti tersena na. Amangan ano na pan nag-purchase. Ay, sayang lang ti banog ko anapan. Anong samlatan nga urayan? Narigat mo, no itid mo ko ni Tata Kardeng. Amangan no malipatan na. Amumbit alakayan jay tao. Ay na, Agsardeng ka man si Gladys. No saan ka kumaan na gulbod iti kumarem? Di awang ko madayta parikot ita. agpudno ka man Pedro. Adda ka di relasyon nyo iti dayjay areme, ah? Ay nawaw. Relasyon mo nga'y bagbagam mat. Uray sikat ti asawak no sikat ti kamalay. Talaga makangag ka kanya. Ay, jak amukan ka. Umanaw ka man iti sangok. Dakas nga minti naramid mo. Nagkari ka nga isind mo iti Gcash. Ngam awan mo ti insisind mo. No si ka nga iti ada iti sitwasyon ni Mari Raymay.
Apay maragsakan ka nga raw. Naimbaglaangan ta simmangpet kan, Mari Remy. Umay ko kumabayadan ti utang ko, Mare. Naimbag man, Mare. Nabayagan nga urayat day tabayad mo. Pasensya kan, Mare. Pasensya kan no saan ko at tinungkal ti inbagak nga isend ko ti bayad ko iti Gcash. Nakamiris ka mat siguro anya, Mare. Wan, Mare. Saan gayam anasaya ti agulbod. No awan ti kwartam, makisarita ka lang anasaya at kanyak, Mare. Di mo ibaga nga isend mo iti Gcash, no amom adi mo mat kabailan nga isend. Dakis ni agulbod, Mare. Aklunak ka nagbidutak, Mare. No di nakayaton ako, Mare. Maawatan ka, Mare. Anyangay nga road. Saan nakasta, Mare? Ti kanyak lang, kat di ka kumaagulbod. Ta talaga ang masair tiriknak no kwa. Pasensya ka na, Mare. Saanan ang maulit? Ay, nawaw! Di ka agikarkari, no di mo matammo atong palan. Iti kasta, di da ka mat guraan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Pasurun mo't day taalending. Ay nawaw, bigbigatan na napudot ti ulom, bakit? Ay, masurunak nga rod. Tadi mat makaururay dagita at tao. Saan ko mat nga itarayan ti utang ko kat? Kung naktumot ngamin kan ka nga isardang mo ti umutang itilinding, ngam nagtangkan ti ulom. Kanya nga ita, sikat ag problema. No awan mat laang tinasayat nga ibagam. Agtal nakarlatan ni friend. Nayunam laang mat ti sakit ti ulok iti kastang aramidam. Nasakit ti ulom tapod no ti bagbagak. Agsardang kanun no! Di mo ti mabagbaga na talaga. Ay nawang, laptop mo't tinakaparabaw iti lamisaan nyo, Mari Janet. Ay regalo ti kabsat ko ngagtrab-trabaho ija abroad, Mari Tessie. Sapay kasla ka barbaro, Mare. Wan, brand nyo, Mare. Idi pa'y napalabas atawan nga impaw itda. Ngam, awan matunay ti pangus-usarak. Pagbuyaak lang, ano, kasta maumaak iti TV, Mare. No maisaldak da ito alaptap. Sigurado adakkel to ti kasukat na. Ay, nawaw. Thank you, Lord. Addan ti solusyon ti parikot ko. Hoy, Mare. Napaulimag kamatan. Ay, ko, Mare. Kastoy ngamin. Kasapulan ni Mary nga anak mo iti bunyag ti laptop. No, okay lang kan ka, Mare. Mabalin ka di abuluden na pailang ti laptop mo. Ay, nawaw. Day talaang gayam, Mare. Awan ti parikot no may papaniti day ta abanag. Alaam to inton madamdama, Mare. Naimbagla nga da usaran ti anak ko iti bunyag. Ay, nagyaman na klaunay, Mare Janet. Bayam, isublik tumula adagos kan ka. Ne, anya ti birbiro kam, nanang. Itay payapag na kayo apag na. Ay, jak mo't makita ti laptop mo, Janet, anak ka. Indulin mo ka, day. Kaya't ko kumati agbuya, anak ka. Impabulot ko pailaan ka ni Mari Tessie, nanang. Ha? Kasapulan ka nung amin ni Mary ti laptop. Iso nga impabulot ko pailaan, nanang. Sino amere? Ti anak ngay ni Mari Tessie nga anak ko iti bunyag, nanang. Nalipatan nyo ka din? Ay, wangag siya. Nalipatak mo ni Mary. Ay, kano nga isubli dati laptop, anak ka. Diyak pa'y sigurado no kaano, nanang. Ngam anusan tayo nga orayan. Agbuya kayo pa'y laang iti TV, nanang. Ay, katuwanan na, anak ka.
Kinapatag kita daliw-liwak. Umuna kayo nga rodan iti sala, ta sumaruno ak nanang. Agtimplak lang iti kapek. Sa dino tinangalami iti laptop, bakit? Hep, 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 hep. Ah? Di mo kutkut yan day tayo, friend. Ay nawaw. Di mo ibaga... Saan ko at tinakaw day ta? Unaan kan. Tunggal adda makitam nga yawid ko. Panunuta madagos at tinakaw ko. Apayan anwam day ta laptop. Kun asinot akin kukwa? Basta adda pang usarak. Di mon saludsudan no asino takin kukwa. Awanan ti bibiyang mo no may papan iti day tabanag, friend. Na, agsalsalud sudak laeng. Agunget kan? Apay, dakas ti agsaludsud ita apanawan? Unan! Impadulin lang ti kumarek day talaptap. Dagulit kalaunay mo't friend. Alan abon, isaldak pa'y laang kan ka day ti alaptap. Ano ako madayta? Ay na, maasyan ka kadikanyak, bon. Talaga ka sa pulak ti kwarta. Ay nawaw, nagkulit ka kaya. Mamin ano nga ibagakan ka nga awan ti pangusarak iti laptop. Uray 10,000 laang ano isubak la. Saan asin sinanday to alaptap? Nagapupay day to iti abroad. Oh, kita, Ay. kabarbaro pay laang ni, oh. Oo nga. Oh, saan ka alugi no kwa? Mabalin a pagbuyaam no kayat mo. Saan abale? Taad damat wifi mo. Sige. Thank you Wen, di ka madanagan. Isublik tumula dagos kan ka. Sure ka Tanusan ilakok daytoy. Wen ka di bakla. Danag mun aya. Ikan naklaang iti dua alawas, bon. Kumusta nga iti laptop a binunod mo kanyak, Marites eh? Mayat mo't mare, iso ti us-usaran ni Mary ita. Nasayat nga rod ano kasta, Mare. Kasta unay tiragsak na Mare Janet. Basta aywanam lakit di Mare. Isubli yun to, intunsan na nakasapulan. Wen Mare, siyak to ti umay mangisublikan ka no kwa. Agaman naklaunay, Marites eh. Ay, umunag ka, tag merienda tapay. Ay, wen man Mare, tane. Talaga mabisbisina. Kumusta ti si? Nabayadam ti utang mo ni Tilinding. Ay katwan siyak pa'y ti kunam. Nangalami ti pinagbayad mo? Ay nawaw, siyempre, nagdiskitarak mo ta. Ay, sigurado masaan nga illegal day ta diskarte. Punay kan friend. Talaga ka di nga awan pa nagtalok mo kanyak Sardengam nga minin ti umutang itilinding. Sayangam la ti kwarta. No sa anak nga umutang, adda nga rod ka nun tayo. Ne, di kagsawi ti kasta. Uray saan ka nga umutang, mangantay latamay. Kabalak mo't abiyagan ti pamilya kay. Diyak lang amin maawatan no apay nga umutang kapaylaan. Siyempre, kasapulak matagpapintas. Narigatan, friend. Ang mga no isukat nak iti sabali, no saan ko nga iwanan ti bagi. Oh, kita ang tikodil ko, napudawan, saan ka de? Diyak amukang ka. At 20 kwarta daw dawatam, anak ko. Adamat ang tintad ni nanang tatang. Ay nawaw. Itaman pa nga inikan nakatiinam? Sa nga ribo tintad na tatang. Sa nga ribo? Uwan tatang. Ay, talaga sa balin tagparparik na kanya ka. Ha? Anyat kayat mo asawan tatang? Ay, nas ka na pala iwan ta ni nanang mo. Ang mga noaddaman ng kalukwan nga aramidin na. Pangalaan na ko may tikwarta nga itid na ka. Kano di na pa'y kaya ti makitang dan. Kasla na unag ti pampanunutam, Janet, anak ka. Ay, wan nga rod nanang. Mas daawak laeng. Ay, niya ti pakasdaawa, manakaw. Makabulan ng tinapalabas sipod binulod ni Marites iti laptop ko. Makabulan na mutta, nasaan nga imim may dito'y balay. Ang mga nubi sila ang anak ka.
Nga ta? Wun siguro Aday umati ayanda, tapno mapan mo kumaida pa kumustaan. Madanagan nga rod nanang. Di naman tan isubli ti laptop a binulod na. Ay, ano sam ti agura, yan ako. Amangan noos usaran pa'y laang ni Mere. Ay, hawan matkit di Amang ano adda pa'y pangususaran ni Mary. Isu asaan pa'y nga insubli ni Marite si kanya. Wun no saan, urayam ni Mere. Sigurado lumabas dito'y paraangan no agawin. Sa ludsudom tukon kwa na tilaptap mau, anak ko. Kumusta nga, Manang Tessie? Makabulanan. Di mo matlasakaan ng tilaptap. Makauray ka kadibakla. Saan pa'y ana-aproban tilon ko iti lending? Ay na, wow! Mukusta? Pagurahin na pa'y gayam? Anya nga roden nga iti maaramida, no talaga nga awan kwarta. Oh, kita am ti bulsa ko. Awan apulos tinagyan na. Ti wallet ko. Barya mo ilang ti kasana. Sana mabalin. Titulagan ka tulagan. Agbayad ka kit din. Ay na, kita ang bon, tapno mapnak ka. Ay na, saan ka makawawat? Saan pa'y ana-aproban tilon ko kula lang arudan? Ay, di ta ka manlangan. Nagrigat ka kat akasarsaritan. Kasta gayam, Saan gayam ang aprupan? Naimbaglaangan ta na tiyambaan ka alimbabas, Mary. Ha? Adda ka di bagam, ninang? Salud-sudak laang, no us-usarampay laang ti laptop ko, Mary Basang. Laptop? Ay, nawaw. Siyak tinagbulodan ni nanang mo iti laptop nga us-usaram basang. Ha? Awan mo ti us-usar ka laptop, ninang. Kan maysa, saan kami pa'y matngag kasapulan iti laptop? Anya? Pudno ti bagbagak, ninang. No, kasta nga rod. Sa dino tinangipanan ni Marite si iti laptop ko binulod na. Ay, jak amo ngam salud-sudat to kanina na nga pama na makaawidak. Basta ti masiguradok, awan ti laptop mo kanyak, ninang. Agar aramid kayo matitiparikot, nanang. Ay nawaw, anya timbaga ni ninang mo a Janet kan ka, Mary. Saan ka maawatan? Sinaludsod nak, noos o sarak pay laang ti laptop a binulod mo kano. Anya nga'y tinsungbat mo? Imbagak tipod no, nanang. Awan mati laptop na kanya. Anya, imbagam ko mga us-usarumpay laang Tapagulbudin nakpay, nanang. Ay, di mo matam mo ti agdiskarte si ka, Mary. Napudno nga dating pabulod ni Ninang Janet a laptop kada kayo. Sa dino tinangyapanan niyo, nanang. Ibaga akong tipudnukan ka, Dagiti kwarta a ginasgastos mo, ket salda ti laptop ni ninang mo. Anya? Anya kay lakit din, nanang? Siyak pa yung timabain ka ni Ninang iti kasta nga raramidan niyo. Sigurado ang makaungat ni tatang lumaamuan na tinaramid yo. Ay na, talaga pumudot ti ulok iti daychay Marite si nanang. Anyat napasama kaya, Janet, anak ko. Nakasaritak ni Mary itay, kat ikinunana, saan na kanu nga us-usaran ti laptop ko? Ay nawaw, no saan nga isaw? Sino nga raw? Pangusaran ko maniti, sino bilang? Ay, day tati santay nga amo, nanang. Awagam kit diti kumarim, anak ko. Amangan no sa dinumutan tinangipanan na. Day tangarod ti parikot, nanang. Saan na asungsungbatan ti awag ko? Sapay adayo ti ayanda. Masapul nga tricycle ka. Mapanak inton bigat iti ayanda, nanang. Agsaga na day dya, Tessie. Sana siyak tiluklukon na. Ay, nawaw. Apay. Laptop ko ba ito'y in-post ni Bonnie iti Facebook? Ay, kita mananakaw. Day tani, nanang, for sale ka no.
Anya, hilakla ko ni Bon kilaptap mau, anak kau. Hello, Bon! Jak mawatan ti chat mo kanyak, manang Janet. Laptop ko ti in-post mo iti Facebook. Bon, ading ko. Laptop mo? Kat no insalda ni manang Tesi kanyak. Lukas ta, insalda na gayam kan ka ti binulod na laptop ko. Ti ko na kanya katus-usaran ka no ni Mary. Ay, talaga kami dal dya tao Naasyanak ko na Gabuta ko na nakasapulan na ti kwarta. Ay, inulputan na magayan. Ay na, uray siyak, Bon. Talagang kayam amang lukloko day jay amari tesi. Ay, mapantanto itayan dahil itong bigat manang. Ay, naskan nga agsunggot dahil dya tao Wan, nasaysaya at no anusan tatimapan iti ayanda. Tadi na ba't sungbatan dagiti awag. Dagasan nakto dito'y balaywan. Pasensya ko yun, Mari Janet. Bon, jak mo kasta ti inaramid ti asawak. Okay lang manang Efren. Awan mo't basol mo. Nakitak nagpaiso ti inyawid na laptop. Ngam ti ko na kanya. Impadulin lang ti kumari na. Ay na, talaga nga ulbod ni Mari Tesi. Wala ron. Nagturag na umutang. Awan mo pangalana iti pagbayad na. Agraman laptop a binulod na. Naisaldanan. Kastamot lang ti kunak. Umanay mo't ti suswildo ag apagbiyagan mi. Ngam sana kontento. Ta umutang pailaang. Ay, siyak pa yan ti mabain. Saan na bale? Datayo lang, mati makaam mo may papaniti da ito'y abanag, pare. Naimbag ta nagawit kan. Dinak manen sermonan, tanabamban nugak, Efren. Saan ka sermonan? Tadada Mari Janet kan bon iti kusina. Anya, Kaya't da ka kano kasarita. ay nawaw, imbagam kumaa sa anak nga agawin. Ay di ka agararamid. Ingka kat agpulusan ta sang mumida. Kano nakita da kan? Ha? Ay na. Ay, mabagtita ka talagan. Sika mo lang nagaramid iti parikot mo. Idi pa'y abalbalakadan ka. Manyat inaramid mo. Nagpatangkan ka. Bon, Mari Janet. Imay kami, takayat da ka makasarita, Mari Tesi. No di mo kaya't nga agreklamo kami di barangay hall. Bayadam tirumbang abayadam. Ken isublem tirumbang isublem. Nalabas ka, Mari. Inulbudan na kami. Ay na, Mari. Ikan na kumaiti panawin, tapno maurnos ko ti amin. Dasyan kami kan kamari. Gam, anya tinaramid mo. Ay na, nagturad ka ki di Ikanak iti do alawas, Bon. Bayadak ti utang ko kan ka. Tapno maisublik meten kini Mari Janet ti laptop na abinulod ko. Talaga nga min akar sa pulak ti kwarta. Iso na aramid ko ti kasta. Siguradom laang, Mari Tesi. Dua alawas laang ti itadmikan ka. Kat no di mo maaramid, ammomon na niya ti aramidan mikan ni Bon. Ireklamo ra kay di barangay hall. Grabe ka. No bulod mo lang amin. Sana day ta isaldam kit din. Kat di mo matkukwa. Gusto ni Bon, Mari Tesi. Illegal ti kasta nga aramid, Mari. Ay, nawaw! No kayat mo ti agkakwarta, agtrabaho ka. Saan kat nga agisalda ka, iti saan mo mat akukwa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.